Dilolostro YouTube channel. La yile xigodini. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Laha ka nkandziyiso lowu lava ka ya vulavula hi swilo swimbirhi ku nga kokwani Dayina, kokwani Mavhayivhayi lava ya va ku tima dyambu. Hi tlhela hi ya vulavula hi album ya xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu ya lembe ra 2024. Hi fike hi vona munhu loyi a nga kusuhi swinene na xiyimbeleri Mr Post Soli Gezani Nukeri a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga kombisa leswaku a ri eka riqingho na xiyimbeleri Mr Post, laha a nga vulavula na xiyimbeleri Mr Post ku tlula 14 wa timinetse. So u fika a tsala leswi landzelaka: a hi vaseketeri va Mr Post the Tower Man, very soon va ta mi tivisa hi mhaka ya album, va busy ngopfu hi yona sweswi, ndlati u nge yi tumbeli hi ribyasi. Lexi xi nga bola u ta vona hi swivungu, kambe xa tinhongani xi lo vhunda. Beef va ri hi kona, hi va ready everything after album. Mr Tower, vhengele ra ka Billis. Vhengele ra ka Billis ha swi tiva leswaku ku vuliwa tikamara timbirhi leti nga ka yindlu ya xiyimbeleri Benny Mayengani the President liya swithedzi swinharhu. Hi fike hi twa xiyimbeleri Mr Post va kombisa leswaku i vhengele ra ka Billis tikamara letiya timbirhi ti nga le henhla. Se kahlekahle laha u vula swona. Se ku ya hi leswi a nga swi posta lawani Soli Gezani ku ri kombisa kahle leswaku Mr Post ku nga ri khale va ta hi tivisa leswaku album ya vona yi ta huma rini, naswona va busy yona kumbexana va le ku yi tirheni album leyiwani. Naswona eka album leyiwani va hi tiyisisela kahle leswaku beef yi kona yi lo tata poto, leswi vulaka leswaku hi nga langutela beef eka album leyiwani. Kasi hi nga rivali leswaku ku na hungu leri nga pfuta leri kombisaka leswaku swi nga endleka Mr Post va ya bifa kokwani Afrika malume wa vona. Kasi loko hi hundzeka leyi ku na kokwani Mavhayivhayi lava kombisaka leswaku va tsakile swinene loko risimu ra Mavhayivhayi ri ku tirheni kahle, tanihiloko na vona loko se va ya wisa mbilu ya vona yi ta famba yi tsakile hi mhaka ya ku leswi a va swi navela kumbexana leswi a va swi tsakela swi ta va swi humelerile. Ku va va humesa tinghoma ti fika ti tiveka hi ku va tshembisa leswaku hi N'wendzamhala album yi le ndleleni kumbexana yi le ku teni. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Mchangani mane hakuna Mavhayivhayi matala umba ni khensini varhandzi ni vaseketeri va kokwani Dayina na hlala ka ibodli ku nga Dr Vitsulu. Mavhayivhayi na yi twa hinkwayo yi le ku nkunduvaxeni, yi le ku haxiweni, yi le ku endleni hinkwaswo. Khomisani sweswo ha mi rindzelisa ku album yi le ndleleni ya Mavhayivhayi. Kokwani Dayina we yi le ku teni album number 1 ni nga tsaka ku tsaka na mhana masirheni na baba a ni nga swi yingiselangi ku swi nga humelela. ya Se swi humelela ni karhi ni ya gojini a swi na mhaka, ahe ni ndlela ku lava ni lava ku ta se va ni vona hi swona. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.